Avuxeni, amukela ndhawu to hambanahambana maxaka la mina u ta mi ri kona ka nkanelo wa Gingirikani na mina Mandla Legere Gingirikani wa ka Mashava. Namuntlha loko ku hina vanhu va kho a hi vulavula hi timhaka letiwani ta va Zaya Song. Ni ku okay a endleleni, let's do it. Timhaka tshungule kwini loko Benny Mayengani a release video? No. A hi hinde khale vulavula leswi swa va Zaya video. Ti sungule ku loko a ku ri ku huma single ya swa ni fanela? Ya. Ti sungule kwala loko Benny a humesa single ya swa ni fanela, vanhu vo tala va yi tsakele swinene. Van'wana vete a yibi, van'wana vete yapa. Loko se ni vone cover ya album leyi nga thwa Tintoma leyi nga ta huma very before ti 29, ni kume ku swi endliwe le ka BMQ and Revolution Studios. Album ya kona yi produce Benny Mayengani. Risimu ra swa ni fanele loko ndleka wa yikulu ngopfu very risimu leri loko va cheka va kuma ku phela risimu leri nga ri yimbeleriwe hi artist leyi yi ti vitanaka ku yona Vuyelwa. Vuyelwa loko mi landzela music wa disco, very she's the queen of disco. So risimu leri yimbeleriwa Vuyelwa. Va ku vanhu vo tala va le ku complainini, va le ku debateini, va le ku vulavula hi swona ku ri risimu leri kahle i ra mani, i ra Vuyelwa kumbe i ra Benny Mayengani na. Mara loko namuta history leyi nga kona laha ni vona ku nga ri Vuyelwa na Benny Mayengani vanghana so, cause Vuyelwa a ri kona ka birthday party ya Benny Mayengani loko ku humesiwa Ngwatlaza single le a Palms. Lero swi ku nga ri vanhu lava va tirhaka swin'we so. Lero maybe loko ku ri risimu lerani ra Vuyelwa va nga va vona vambirhi va twananini ku ri Benny Mayengani a nga ri tirhisa. Mara loko ni cheka cover leya ya Benny Mayengani leya yi nga thwa Tintoma album, ni kume ku a swi tsariwangi laha ku risimu leriwani va ri sample ka artist yini, because most of the time loko u tirhisa music wa munhu un'wani i fanele i credita laha ka album ku ri risimu leriwa i ra mani ri kumeka mani. Timhaka tshungule laha loko Benny Mayengani a humese single leya ya swa ni fanela. Xamundzuku xa kona kumbe xamundlawu xa kona hi vone post ya Prince Rangani kha vulavula mhaka ku ri mhaka ya swihundla, ku na swihundla leswi nga ta humela rivaleni mhaka ya risimu leriwa. Mara hi ku ya hi ntiyiso Prince Rangani a nga boxangi mavito ya vanhu, lero vanhu vo tala va nga ku vulavula a vo hleketelela kumbe a nga va a kha vula Benny Mayengani mhaka ya risimu leriwa ra va Zaya na mini lera swa ni fanela. Message lo nga tsala hi Shongi Rangani u kona swi tikombe nga ri ku na xihundla hi mhaka risimu ra swa ni fanela, lero vanhu vo tala va ve keen va lava ku twisisa kahle ku humelela yini risimu leriwani. Ivi ku humelela video, ku humelela video ya Vuyelwa leyi a nga ku yimbeleli ka risimu ra swa ni fanela. Loko ni lavisisa ni kume ku risimu ra swa ni fanela kahle ri endliwe ti-instrument ta rona ti endliwe le ka studio xa Rangani. Lero ni ve ni endla connection ta ku swi vula ku loko Rangani ku swihundla a vula ku kahle risimu ra Benny Mayengani lera ra swa ni fanela a hi ra yena, risimu i risimu ra Vuyelwa. Ni ve ni endla ti-connection ta mehe hi nexe, a hi mina ntsene na vanhu vo tala va vurini ka ti-social network ka Facebook va tsarile ku risimu lera kahle risimu ra Vuyelwa a hi ra yena Benny. Va ku Benny se wa kopa Benny le kope mama va ku kahle i khale na khale Benny Mayengani a kha kopa tingoma ta vanhu. Loko no ku byela ku ri kahle wa swi tiva ku risimu lera what if risimu lera ku ri i risimu ra Benny Mayengani, what if yena nga ri tsala. Hi ku loko ni cheka ti-sources ta mina ti ni byela ku risimu lera kahle i risimu ra Benny Mayengani leri a nga ri tsalela Vuyelwa loko ku huma album ya Vuyelwa hi 2014 or 2015. Risimu lera ri tsale hi Benny Mayengani ra Vuyelwa. Risimu lera ra swa ni fanela ri tsale hi Benny Mayengani a ri tsalela Vuyelwa. Se sweswo loko Benny Mayengani a release album ya yena i twa swi fanerile ku na yena a ri tirhisa hi ku risimu ra kahle. Lexi xi endlaka ku ni tshemba ku risimu ra khale ku ri kuma ku ri loko ku album ya Vuyelwa ri 2014 or 2015 swi vula ku ti-lyrics leti leswi ti nga tsarisa swona ti tshamisa swa ene swa khale laha a nge mi ni rungula ka va Zaya rhangi
ka Bazaya Joey anga swi susanga swilo leswiyani a hi swi swintshwa ende swilo leswi prove ku ri a ku ngo va vuntswaka loko a humese video leyi ya Bazaya Rangi ingoma hi leswi nga yimisa swona ku ri risimu leriwani kahle ri tsariwe hi Benny Mayengani i va ri nyiketa Vuyelwa a ri yimbelela ku Vuyelwa i na voice ya kahle swinene and Benny Mayengani a n'wi pfuna laha na laha hi ku ya hi ti-sources leti nga kona a hi ntiyiso a hi swi tivi mara hi ku ya hi ti-sources leri risimu leri kahle i risimu leri nga tsariwa hi Benny Mayengani a ri tsalela Vuyelwa a yo ri paka khale na khale ti pakiwile tingoma letiyani se sweswiwani ivi a ri teka a ri tirhisa ku ri ka album yena tintoma ku ri i la ku ri tirhisa as well ku ene ri twala ri hume kahle ri ndliwini beat leyi nga laha cause a ni vanhu vo tala va kha va congratulate Benny ku ri hey Benny tsala risimu ra kahle van'wana va ku hangi tsala risimu ra so a hi risimu ra yena xivutiso lexi ka kona hi lexi xana swa pfumeleriwa ku loko munhu a endle album kumbe a endle risimu ka record yo karhi ivi a tsala risimu leri hala a tsala a different artist ne then ivi later in the years a tlhela ri teka ri tirhisa yena n'wini na what about the rights and ngopfungopfu loko hina ta timhaka ta ti-stables lexi munhu a yimbelaka a ri ka xona ku ri a ni loko risimu ri tlangiwaka amoyeni kumbe ri kuma airplay aka ti-internet kun'wana na kun'wana ti-royalties a to ya ka ti-artist ntsena ku na ti-percentages leti ti sheriwaka laha ka ti-artist na ti-stables na ti-promoters na yini so ku ya humelela yini laha loko risimu leriwani ri kha ri tlangiwa ri kha ri kuma airplay ku ri keni risimu leri hi ku ya hi leswi ri nga producer swona leyi ka Rhangani mi kuma ku ri na mavito ya varhangani laha ndzeni hi ku ve ri chayiwe hi vanhu lava nga le ka Rhangani Studios kumbe yena Rhangani a hi swi tivi loko munhu a languta swilo leswiwa hinkwaswo swa tikomba ku ri nga ri se beef ya ncinca i nga ri ku na beef ya Bazaya ku nga between Prince Rhangani and Benny Mayengani. The new beef is no longer between Benny Mayengani and Joe Shirimani. It's now between Benny Mayengani and Prince Rhangani. Na Shongi Rhangani. No kwa ina onke no gingirikani mtisala wona kuna muntlha khale ku ila kutusa makara simra Bazaya ita ukimeta kwala. Mara nikomela ku mindla leswiwani mi subscribe la hansi mi click the red button to subscribe to make sure ku ri loko hi endla ti-show ta hina na n'wina mi kuma ti-notification ku na clock laha hansi mi na mi clicka ku ri mi indicator laha ku ri kota ku loko hi uploada swilo mi swi kuma hi xihatla mi nga saleli endzhaku mi nga titimeli mi swi tiva ku ri hi ti-30 hi Good Friday ta va ri ka Malamulele hina man'wana kha ri hungasa kona mi joyina ve mathikithi mi le ku fambeni hi xihatla le ka Van Roy aka Malamulele ka Xikundi ta va ri kona hina va Mandla Gingirikani ta va ri kona leyi na Nkanelo Gingirikani ta va ri kona hi kha endla swilo va Ntwano Maraji va tele ngopfu vanhu va nga ta va ri kona ti-artist ti nga ta ti ri laha ti tele va Joseph N'wamloro Sandland, Russian Army, va tele ngopfu so hi tihlanganise na hina kona ka Xikundi Good Friday ta va ri kona hi karhi hi nandzisa swilo laya mi nga titimeli loko va ku pfalela handle nghena hi festere eka stores ndinaniwe ku selekile nyora I'm thirsty ndzi tora no nga mtlha gumeta kwala ni ri salute.